Desa Pekraman Tengkulak Kelod, Kecamatan Sukawati Gianyar, ngamargiang karya pendudusan alit saha pujawali ring pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod Rahina Dibi. Sedurung punika kerama desa talar sampun ngamargiang upacara nadunang wiadin mendak sesunan pura dalam. Kerama desa Tengkulak Kelod ngamargiang karya pendudusan alit miwah pujawali sanes pisanan pinah kedudonan pinih untat pemargin karya agung mupuk pedagingan ngenteg linggih mepedanan miwah pendudusan agung sane kemargiang irike dawag 6 sasih sane sampun lintang. Bendesa Desa Pekraman Tengkulak Kelod dewo ngakan ketut suarba wamaosang sedurung pucak pemargin karya puniki sampun kemargiang makudang-kudang dudonan upacara mawit saking mendak betara sesunan Ratu Agung sane melinggih ring pura Samuan 3 sepisanan mendak betara sesunan Ratu Mas sane melinggih ring Desa Tengkulak Tengah. Pemargin mendak kekawitin saking nedunang sesunan pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod. Umbul-umbul saha petapakan kairing antuk krama sami mendak sesunan betara sesunan Ratu Agung sane melinggih ring pura Samuan 3 saha mendak betara sesunan Ratu Mas Desa Tengkulak Tengah. Ring sekalan ipun ide sesunan betara Ratu Agung pinah ke ibu ring sesunan betara alit kesarengin Ratu Mas sane melinggih ring Tengkulak Tengah. Sesampun kapendak ide sesunan kalinggihang ring pura dalam. Memendak sane kemargiang dibi taler pindah ke Cina yening ide sesunan taler nyak siang karya agung ring pura dalam Tengkulak Kelod. Yang kawentan iki pertama niki ngawit saking pura beji. Jadi katuran itu sane kepukut untuk di rumah kondikian punika taler wis ring pura beji taler ring setral. Wis ring setral ring pura Merajapati, ring pura Merajapati nika kepukut untuk sulingih saking griya Wanasari. Sampun gendan malih di bos riwuse sampun ring pura Merajapati ngelantur itu ring ngajeng utawi ring ayun nika kepukut antuk siwa lan buddha gendan pemargin dikang ring sejeroan punika niki wonten sekadi ring Rahina Dibi ya den pemargi titiang pertama ngaturan pecaruan ring galah kutu semeng ring wis ngatur pecaruan ngantun titiang nganturan nedoni desusunan aturan lunga mebejan ring pura Taman Sari niki ring jaga pecaruan gendan riwo segendan ring galah sore jam 5 sore raman titiang sedang kami nedoni desusunan Ratu Alit nika jadi mendak ide susunan Ratu Agung sane melinga-melingi ring pura Samuan 3 nika kesarang ring susunan Ratu Mas sane melinga-melingi ring pura dalam Tengkulak Tengah nika mungkin sampun ido melinggih niki ring ajeng nika nodyo malih di bos jadi nyaksiang pemargin karya agung niki sane ngelantur ring galah mungkin. Prebea pemargin karya pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod sane kasungsung antuk satak selai kakak wantah mawit saking krama irike wantuan saking pemerintah wiadin punia sangkaning punike karya presiden memargi antar labde karya. Jaya Miwah Bayudi, Bali TV.